Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın efsane oyuncusu olan Anderson Talisca'yı transfer etmesini doğru bulmuyorum. Bence bu ahlak kurallarının dışında bir transfer. Bu durum Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza'yı transfer etmesi gibi bir durum. Sizce Beşiktaş Alex'i alsaydı doğru olur muydu? Ha bir de Talisca İnönü'ye geldiğinde senaryo bundan farksız olacak. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar. Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar. Cuando nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se va. Canto ya seguro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia que solo Dios